buen día. Poi metto in aeroporto, hängen la collega. Wanda der mai Leo. Ya oras de daw mo airport luton, hängen la collega tamatorang buka Portugal, nemas estação airport niyan. Asya lirela, toma la café. Toma la café. Pozostawione pojazdy zostaną usunięte przez służby ochronne lotniczego. Na terenie budynku jest prawnie zakazane. Stocking hela buat rumah baru. Atrás ali. Ada uma barak atrás ali. Check in hela. Mula kira nem mai tarde. Malay bikai kenian naman. Malay bikai ko niya at naman. Ay. Forma hela hänga hela till boarding passen. Hela to check in, saya boarding pass.
Ya, foi ma check-in hoto. Aproveita tama na mais, si Ariela minamorin. Etang. Noinya falling, falling karauhan. Ni mai aproveita minamorin sire da be. Ni morin kalian. Nggak morin. Ini morin. Ini morin. Morin new ne. Ya, tama may harela opo sir balbalo ini. Oklo niya presyo mas kapas. Oklo ano naman to rat station tickets. Kolega macho. 200. Gaya. Ya, hodi hein lava mai. Tur sorin par be. Tur sorin ka silale. No. Lava hari sorin lai. Aha be ristorante barak helen. Barato. Barato ya lah. Sinilos. Orela sinilos. Hah? Gaya. Mostly lima oin. Tau fali be 7 pound. Tiga puluh tujuh. Apa be? Are sorry. Neko mami si airport larang hela be kolega si hari hela lainnya oklo. Kami tinggal hela ni oklo na ba?
Jika, there. Yeah, just waiting for my brother. Be- Oye, tienen sa oholatan. Ada oye tienen sa oholatan. Lorong ini berubah. Oye o saya Power Rangers, apa saya Ultraman. Baru saya be Wira Sablin. EasyJet departure to Paris Charles de Gaulle, flight number 2431, final call. Now closing at gate 10. Le vol EasyJet départ à destination de Paris-Charles de Gaulle, numéro 2431. Tout dernier appel, ce vol va maintenant fermer à la porte 10. This includes handbags and laptop bags. Our EasyJet Plus and Speedy Boarding customers are welcome to take an additional, small, under-the-seat bag. Please ensure you have your own boarding pass open with the barcode ready to scan and your photographic identification ready for inspection. Thank you for flying EasyJet and we wish you a pleasant journey. Bom dia. Bem-vindo ao voo EasyJet 2365 com destino para Lisboa, na porta 25. Vamos agora iniciar o embarque. Os nossos clientes EasyJet e os portadores de Speedy Boarding, clientes que atualizaram para hands-free e que necessitam de assistência especial, podem agora embarcar, bem como famílias. Sana ko kulit hadir main perberat nasa biang dan masnya.
open, you're invited to disembark. Take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, underneath the seat and in the overhead locker. Take care when opening the overhead locker if something has moved and could fall out. Please not leave any rubbish on board. Please respect social distancing and allow time and space for others as you leave the aircraft. Smoke is not permitted into its designated smoking area. On behalf of your captain, first officer and Luton base crew, we thank you for flying with us today and look forward to... Banyak pala operator, lahat palitara. Ada macam mereka lain apa? Atur tulis bawahnya mana? Banyak kali kereta receiver Portugal. Ini yang memberi macam apa? Finally fuimos a todo airport di sebelah ora dalam sai. Mau himay barak macam. Aduh ini tamay ini mas ema barak abi yang irat kira sih. Ore kereta berfoto ini mas macet na.
Saan eh? Ya, dia adalah airport Lyon. Ora telah helaba ya hotel. Mereka masih cek terus. I think it's in that. It's going a bit quicker now. It's 300, 350 feet away. Yeah. Bahas barang nila. Yara ini wajib tersaai bahas itu mesti si uza masuk. Ane sang hoya UK nya. Lau Halimar, Lau Halimar, Lau Halimar.
lano na karik. Dene lato la velet yan ane. Ini ulun moras. Olahraga tia. Nene. Olahraga tia perlu la vele moras. Nene. Olahraga tia. Ada pamitan saya lah nene. Nene. Macam. Olahraga tia. Portugal.